be taken by others. Uksang na kabanta kasang New Trump National Liberation Council HNLC ubak sadan kebla ulaang baka jing ikran yasuk apdeng ketay ka kenhun kai klau ka sorkar pedeng ber ka sorkar jela kala sateng dak nakadaw ke election jong ka Maclear Legislative Assembly ubak bla ubadai ru presiden jong ka New Trump National Youth Federation HNYF ulaang babarok kitay kilal yang mamla ki bakmi lenti ban penkut no ya kan jing ikran yasuk bat ula benrap ru baka jing ikran ka banengkong kalalong kapasiso. Ulo ang bagane kam day tang kakam jong sorkar jela berke channel C Henry kedai ru jong ke sorkar pedeng. Ting haba ke sorkar jela berke HNLC ki perkat bakalong ke biang Henry kalong ke bepher ha ke sorkar pedeng. Ba bla ulo ang baka sorkar jela berke sorkar pedeng ki day ban shim kia ban penbet no ya kani ke jing temu penyasuk. Almost 40 years lajang sapos nam ka struggle ka laya sa bansyele kerkiru yo ka mi pat kanono ka ba mi Abdul hagi babun kiliang kamus bangin bu dan lain lanu kan sedang ngapain ka adik put min sai hab iban tv pres hate dala semua babiang ka state government bat ka agency na kaliang ka central government so bampat biang ngomong ya ka proses dari technicalities hate ka central government ka kuat kumui ka state ka kuat ka hapun wandur kumui cara na kaliang ka sen ka hapun wandur kumui long kita di technicalities ki bang ya ni ya siang kan penwai anu ni ski bang tang